Poštovani pratioci, dobrodošli u 10. emisiju našeg novog serijala Srijedom kod doktora. Na moju veliku čast i zadovoljstvo u novoj emisiji imam priliku da ugostim načelnicu odeljenja ginekologije i akušerstva, primarijus doktorku Vesnu Perković-Maksimović. Dobar dan i hvala vam što govorite za portal Moja Bijeljina. Dobar dan, pozdrav za vas i vaše gledalci. Zahvaljujem se na učešću u emisiji. Evo za početak da nam objasnite kako je to organizovano odeljenje ginekologije i akušerstva i koja je u stvari funkcija vaša? Hvala. Vrlo važno pitanje za gledalce da znaju. Funkcija ginekološko-akušerskog odjeljenja od vajkada je bila, pa i danas. Znači, ginekološko-akušersko odjeljenje javne zdravstvene ustanove bolnica Sveti Vračevi u Bijeljini ima funkciju, odnosno namjenu, da vrši prijem pacijentkinja i tretman pacijentkinja, znači pacijenti ženskog pola u starosti od puberteta do kasnog senijuma, pa čak i prije puberteta, i da rješava sva stanja koja se odnose na reproduktivne organe, ženske polne organe. Sve što je vezano znači za ženske polne organe, a što ne može da se istretira ambulantno, upućuje se na odjeljenje i mi to treba da rješavamo. Kako je organizovano? Koliko doktora ima specijalista? Trenutno, da vam kažem nešto, na odjeljenju radi 6 specijalista i imamo 7 specijalizanata za 3 do 4 godine i ovi mladi specijalisti koji već nama tu borave po 3-4 godine, za 4 godine ćemo imati još 7 specijalista koji će u buduće, nadam se, za kratko vrijeme uzeti subspecijalizacije, pa će Bijeljina biti bogata sa subspecijalistima, pored što su ginekolozi, bit će i perinatolozi vezano za trudnoće, endokrinolozi, onkolozi, laparoskopičari, tako da će sva patologija, znači područja koje gravitira ka Bijeljinskoj bolnici, znači sva patološka stanja i sva druga i fiziološka stanja, zdravstveno stanje pacijentka biti riješeno na ovom nivou, a jedino nešto ako izuzetno ide na tercijarni nivo. Ovo sadašnje, znači 6 specijalista, takva je situacija i moramo da se, znači sve što nam dođe da rješavamo na najbolji način. Jasno. Evo, s obzirom na pandemiju koronavirusa, nažalost, ulazimo i u drugu godinu pandemije. Poznato je da ste, i moram da vam čestitam prije svega na tome, da ste u COVID salama porodili 25 žena. Tačnije, 25 beba je rođeno u COVID salama usred pandemije. Da li ste vi porodili neku ženu i kako je vaše iskustvo iz COVID sale? Da vam kažem nešto, niko nije očekivao ovu koronavirus, a od marta prošle godine, znači imamo pojavu koronavirusa sa svim tegobama i stanjima koje jedan koronavirus izazva za cijelu populaciju, tako i za žensku populaciju i za one koji planiraju trudnoću i rađaju i trudnice i sve ostalo. Mi smo, znači, morali da se spremimo za obavljanje takvih stanja. Direktor, menadžment bolnice, znači dobijajući sigurno instrukcije, znači svrha od Ministarstva zdravlja, dalje ka kriznim štabovima i direktor, znači stalno su zasjedali, donosili nove mjere i nama davali instrukcije šta i kako. A svako odjeljenje moralo da rješava, znači stanja vezano za koronavirus po svojim odjeljenjima. Tako i ginekološko odjeljenje našla se pred takvom situacijom. Važno je bilo izuzetno važno, da se koronavirus ne useli u bolnicu, jer to rapidno brzo raste i onda što će da zahvati sve ležeće pacijente, također svo osoblje medicinsko i ljekari i sestre i ko će onda da radi. Tako da su morali nalaziti načine kako da se radi, da se rješavaju patološka stanja i onog osoblja koji nije inficirano, niti sumnjivo na koronavirus, a i ove koji su inficirali sumnjivo. Vrlo je to teško bilo odrediti, jer imate asimptomatske forme, da vam se ne useli, a morate da tretirate. Zato je renovirana zgrada, znači hirurgija, stara ginekologija i priprema za takve okolnosti, pa grudno odjeljenje. Znači čitavi blokovi postoji gdje su adaptirani uslovi.
što su prvo uslovi stečeni da se mogu obaviti svi poslovi što se tiče ginekologije, hirurgije, pulmologije, internog i svega ostalog, opremljeno. I oprema je tu i kadar, i ljekari, i sestre i sve ostalo. Znači, svako je radio svoju funkciju. Što se tiče ginekologa, znači, mi nismo mogli birati. Dešavalo se da ženice, trudnice obole ili da dođe vrijeme za porođaj, da su ili pozitivne na COVID-19 ili da su u izolaciji i mi nismo mogli njih ovdje primati u bolnicu, a moralo je njihovo stanje da se riješi, pa su primljeni znači na mjesto koje je određeno za rješavanje takvih stanja. Znači porođaji, također i sva druga krvarenje i upale, sve što se tiče znači reproduktivnog sistema moralo se riješiti, a to se rješavalo u drugoj zgradi namijenjenoj za te uslove. Rješavali su, u početku su bili porođaji, smatralo se čim je COVID, odmah carski rez. Međutim, dobilo smo instrukcijama i protokoli, ne znači COVID infekcija da se mora raditi carski rez, nego može i carskim i vaginalno. Tako da smo za taj period od marta do sad porodili 26, prošle godine 25 i jedno u januaru. Znači, veći procenat je bilo sa vaginalno porođenim pacijentkinjama, bilo je carskih rezova. Pacijentkinje budu porođene, odleže 2 dana, budu praćene intenzivno i što se tiče ginekologa i bebice pedijatara i budu puštene kući. Prvi porođaj sam imala sreću ja da završim sa mladim ljekarom. To je bilo u operacionoj sali. Pacijentkinja koja je došla, znači iz Zvornika, mi smo to završili operativno. Da vam kažem nešto, nije jednostavno. Više psihički morate da završite nešto, da ženica ostane zdrava, da dobijete dijete zdravo, a pred sobom imate cijelu ekipu koja svaki pogrešan potez može biti kardinalna greša. I za njih, lično njih, ljekare, sestre, instrumentare, anesteziju, plus da prenesu kući, da se inficiraju i prenesu kući. Znači, sve je to bilo opterećenje. Onda imate vizir, imate opremu, imate skafandre, sve. Koliko je teško raditi? Međutim, kad vi pred sobom imate nešto, da, trebate završiti i morate završiti. A opet znate šta znači pravilno se opremiti, pravilno oblačenje opreme, slačenje opreme. To tako djeluje na psihu i takvu stabilnost dobijete da vi zaboravite da ste u COVID uslovima, ali u pozitivnom smislu, da ste u COVID uslovima i tu je ta neka čvrstina, ta neka stabilnost, ta neka... Znači, radite i tek kad završite, znači, bude teško dok krenete. A kad krenete, onda ide kao da niste u COVID uslovima. Bar sam ja takve utiske imala. Svaka vam čast na tome još jednom. Ali zaista, iskreno vam kažem. Kada smo već kod najljepših vesti, to jest najmlađih naših građana, beba, naši pratioci svako jutro imaju prilike da prate i da budu obavješteni koliko je tu beba rođeno danas. Sad, da li ste vi sa vašeg aspekta zadovoljni natalitetom u Bijeljini? Uvijek može bolje. Da vam kažem, tamo negdje ja uvijek to napominjem, prije 1992. godine, jer nekako do 90. godine sve to nešto bilo mirno i ustaljeno 10, 15, 20, 30 godina. A sad za kratko vrijeme stalno neke nove promjene, pretumbacije što se tiče klime i što se tiče svega. Do 1992. na naše područje, bolnica u Bijeljini, ginekološko akušersko odjeljenje, završavalo je 1600 porođaja. Oko 1992. 1200. Sad je to oko 1100. Razni su faktori zašto je taj natalitet opao. Ima tu mnogo faktora, međutim, bez obzira na sve, mi i dalje imamo i prvorotke, i trećerotke, i petorotke, i desetorotke. Zaista. Imamo pacijentkinje, dobro, nije baš pohvalno 15-16 godina, ali takve, ali porijetko, uglavnom 22, 25, 8, 30, a sve češće pacijentkinje koji imaju po 40 godina. Znači, sad su mnogo bolji rezultate liječenja steriliteta, pa pacijentkinje, znači, ostaje poslije 35, 38, 40 godina. Znači, imamo sve više i više pacijentka koje svoju trudnoću doživljavaju poslije 10-15 godina liječenog steriliteta iz IVF programa. Znači, natalitet treba biti bolji, ali to je ovako za jednu diskusiju. Znači, tu je ekonomska situacija i stabilan zdravstveni sistem i, boga mi,
ljubaznost i stručnost nas ljekara, zaista, cijelog medicinskog osoblja. Da, evo, nažalost, svjedoci smo da sve više mladih bračnih parova ne mogu da ostvare potomstvo. Kakva je procedura ako želi neko, ajde da kažem, iz Bijeljine, ako se odluči za vantelesnu oplodnju, kakva je procedura? Prije nego što ćemo reći za proceduru, da vam kažem, treba zaista malo razmisliti zašto ne dolazi do potomstva. Malo to treba da bude, znači, i stav i upoznavanje i prosvjećivanje od strane ljekara, a isto tako i tih mladih osoba. Ali zaista, za njihovo dobro, razmisliti o ranom stupanju u seksualne odnose. Dalje, ako već stupaju u seksualne odnose, da se koristi zaštita. Da postoje redovne kontrole, da se na vrijeme otkriju infekcije polnim bolestima koje upravo dovode, znači, izazivaju stanja patološka koja dovode do zapušavanja jajovoda i ne dolazi steriliteta. Dovodi do steriliteta, neostvarivanja trudnoće. Znači, sem polno prenosivih bolesti koja imaju utjecaj na plodnost, isto tako i ovaj stres, način života, brzi način hrane, neuravnotežena ishrana, gojaznost, stres, nedovoljno rekreacije, fizičke aktivnosti, nedovoljno tih veselih situacija, tih situacija koje stvaraju hormone sreće. Sve to na neki način koči ovulaciju, ne dolazi do ovulacije, nema plodnosti i dolazi do razočarenja. Kako kod ženskog svijeta, a kod muškog također stresne situacije, gojaznost, nepravilan način, nezdrav način života stvara im i gojaznost, sve ostalo utječe na njihove polne hormone i na kvalitet spermograma i sve ostalo i dolazi do steriliteta. Nekad ranije, dok nije bilo IVF-a, takvi parovi su ostali bez potomstva. Međutim, zahvaljujući tehnologiji i medicini i želji i tih ljudi i stalnom njihovom obraćanju nama, a i usavršavanju medicine i usavršavanju ljekara i to sve, znači dolazi do trudnoća iz IVF programa. Sve više takvih centara, mi takav imamo i u Banja Luci, ima ih u Beogradu mnogo, ima ih u Sarajevu, ima ih, da ne kažem u Ljubljani, ima ih i u Pragu, to sve mi možemo u Novom Sadu, Beogradu i ostalo, to se vidi odakle nama pacijentkinje dolaze. Kakav je taj protokol? Prvo se oni obraćaju svom porodičnom ljekaru, onda porodični ljekar uzme odgovarajuće analize, zatim ih šalje, znači, u Banja Luku i u Banja Luci porazgovaraju sa ljekarom i onda oni im sve uslove vezano za to objašnjavaju, tako da imamo mnogo ostvarnih trudnoća iz Banja Luke, iz Beograda, Novog Sada, iz Praga i tako. A ono što se učini, zahvaljujući tim institucijama, zahvaljujući želji tih bračnih parova, posle ostvarnih trudnoća naši ljekari u primarnoj zaštiti vode te trudnoće. Ima i ljekara iz sekundarne naše bolnice koji također vode trudnoće, a mi ovdje na odjeljenju završavamo takve trudnoće. Zar nije najljepše završiti tako nešto? Sigurno. Evo, kada već govorimo o reproduktivnom zdravlju žene, pronašla sam podatak da u svijetu svaka treća žena boluje od raka grlića materice ili raka dojke. Kako prepoznati prve simptome bolesti? Što se tiče raka i grlića raka dojke, da je u porast rak dojke sigurno, ima zašto. To je opet, kažem, način ishrane. To je jedno, stres, nedovoljna zdravstvena prosječenost i dalje, što se tiče dojke. A što se tiče grlića, nedovoljno, znači, neredovan odlazak kod ginekologa, dalje rano stupanje u polne odnose, nenošenje zaštite, sem toga imaju ti faktori rizika. Rano stupanje u polne odnose, zatim loši socioekonomski uslovi, polno prenosive bolesti, neredovne kontrole, neodlazak kod ljekara, nedostatak ranog skrininga. Zato je kod nas porast. Međutim, na zapadu gdje postoji rani skrining, taj procenat u opadanju karcinoma grlića materice. A karcinom grlića je najpristupačniji za rano otkrivanje. I upravo vidite zašto je na zapadu pad. A kod nas je porast zato što
Još uvijek je nedovoljno razvijena ta zdravstvena kultura i prosvjećenost. Tu ima i nas ljekara, trebamo da pričamo i na odjeljenjima, i po dispanzerima, i po ambulantama, i preko informativne sredstva kao što je ova. Znači, kad dođu, koji su to prvi simptomi? Krvarenje pri polnom odnosu, to su ta kontaktna krvarenja vrlo sumnjiva, ili pri pregledu. To je jedan od kardinalnih simptoma. Znači, krvariti pri polnom odnosu ili pri pregledu, to je jedan od simptoma. Dalje, odlazak kod ginekologa na sistematski pregled, kojih je sve češće, ili odlazak na redovne godišnje kontrole, ili odlazak slučajno na kontrolu i onda ginekolog kad kontroliše radi papa. Kad je papa 3, to je sumnjiv, onda radi kolposkopiju pa primijeti da li postoji neka promjena, znači koja je najčešće izazvana HPV virusom koji je uzročnik upravo tih stanja patoloških na grliću, i onda ginekolog upućuje na odjeljenje za biopsiju. Poslije biopsije nalazimo CIN 1, 2, 3 ili čak invazivni karcinom. Poslije biopsije sve zavisi koje je stanje, ima svoj protokol kako da se liječi. Znači, taj procenat grlića, oboljenja grlića je rezultat nerodovnim odlaskom, nepridržavanjem i izbjegavanjem, odnosno postojanjem faktora rizika. Da bi toga bilo manje, sistematski pregledi da kao nekad ranije, da bude po preduzećima, da budu sve češći, to je jedno. Drugo, redovne kontrole, znači jednom godišnji kod ginekologa, gdje se porazgovara, gdje se uradi detaljni ginekološki pregled sa papa brisom, sa ultrazvučnim pregledom, a u međuvremenu svako krvarenje, svaki žuto-zeleni sekret ili neki putridan ili neugodan miris, bilo šta, treba se obratiti ljekaru, jer kad na vrijeme se javite, na vrijeme intervenišete, poznato je da ako je papa 1 godine dvojka, sljedeće godine dvojka, vi možete poslije 3 godine da ne dođete na pregled. Jasno. Evo, s obzirom da smo najavili vaš dolazak i gostovanje u našoj emisiji, naši pratioci su vam poslali par pitanja. Jedno od jeste kako neko može, s obzirom da postoji dispanzer za žene i da smo raspoređeni po poročnim timovima, kako neko ako želi da ga pregleda doktor u bolnici, ginekolog, može da dođe? Kojom uputnicom i na koji način? Razumijem. Da vam kažem, nekad je takva je situacija, smjena je generacija i to sve. Znači, doskoro su radili drugi ljekari ginekolozi sa drugi. Sad, koliko sam upoznata, rade 2 ljekara specijaliste u dispanzeru za žene. To je malo za Semberiju, za ovaj uopšte region koji je uključen na, znači, Bijeljnu, bolnica Bijeljni i dispanzer za žene. Malo da bi vi održali sve. Znači, da bi tretirali adolescentnu ginekologiju, savjetovalište za kontracepciju, vođenje trudnoće i redovne preglede. Zaista 2 je malo za toliku populaciju. Međutim, sem dispanzera za žene postoje i ambulante privatne, bar 3-4 ambulante gdje ljekari rade. Međutim, ovdje na odjeljenju, rekoh, trenutno radi 6 ginekologa. Pacijenti kroz dolazke za porođaje, kroz dolazke za razne intervencije koje se obavljaju ovdje, bilo operacije, kiretaže, biopsije, ostalo ginekologe, ili to se čuje, znate. I onda dođe kod ovih drugih ljekara da čuju i njihovo mišljenje. Nekad je to ranije bilo problematično, međutim, mi smo morali, znači, malo imati sluha i za to, da imaju pravo da dođu da čuju to sve. Koji je trenutno način? Znači, postoji ginekološka ambulanta prijemna dole, pacijent dođe, odnosno gospođa ili gospođica dolazi, ima pult do glavnog ulaza u bolnicu, ima pult, se stara i pitaju kako da dođu do tog i tog ginekologa. Budu upućeni u ginekološku ambulantu, tamo je sestra. Do prije nekoliko smo imali svaki dan koji ljekar radi i onda je bilo lakše. Taj dan će doći kod tog ginekologa. Međutim, ginekolozi su zaista mnogo zauzeti, imaju porođaj, imaju operacije, idu posle dežurstva, često dežuraju. Tako da se može desiti, recimo, ja sam radila sam utorkom. Možda se desi da dođu pacijentke utorak, želi kod mene nema, jer sam bila u ponedjeljak dežurna. Da se to ne bi desilo, da se vraćaju, dođu i pitaju, hoću kod
doktorke Maksimović, recimo, ili doktora Kusturića, ili koja ima tu, ili doktor Despotović, Pelemić, doktorka Mimira, sad ide nova doktorka Šavija, znači hoću kod tog i tog. Sačeka malo, pacijentkinja konsultuje, pozove telefonom ljekara, imate pacijentku tu i tu, kad vi možete da je primite. I on kaže utorak u 13 sati ili 14 i ona dolazi. U zakazano vrijeme prijemna ambulanta. Mi imamo i protokol rada u toj prijemnoj ambulanti. Svakim danom od 11 sati do 15 sati mogu doći pacijenti, znači iz grada koji žele kod tog i tog ljekara. Samo još da kažem, vezano ono za što je najnezahvalnije, a to je plaćanje. Znači, ako pacijent želi kod tog ljekara, ima cjenovnik usluge koliko košta pregled, koliko košta ultrazvuk. Međutim, ako bi slučajno donijeli uputnicu, ne specijalisti, nego uputnicu za bolničko liječenje, onda te usluge se ne plaćaju. Vezano za to jeste, čujem da se malo teže dobijaju te uputnice za bolničko liječenje, ali dobiju. Da, baš zato su verovatno i postavili to pitanje. Da. A što se tiče tog pregleda, to je jedan kompletan pregled, od razgovora anamneze do pregleda, detaljan ginekološki pregled sa papabrisom, kolposkopija, detaljnim ultrazvukom, abdominalnim ili vaginalnim, sa svim brisevima i polno prenosive bolesti i sve ostale i mišljenje o daljem tretmanu. Znači, jedan detaljan pregled. Jasno. Također, jedno od pitanja koje su naši pratioci postavili jeste da li u Bjeljinskoj bolnici prilikom porođaja jedne žene može da prisustvuje i suprug? Odavno imamo tu želju. Znači, mi smo ljekari svjesni. I ja lično nemam ništa protiv i željela bi da to bude što prije. Znači, imamo već jedno 10 godina želju. Ne bude to tako često, sporadično, da supružnici žele prisustvovati. Ja lično mislim da je to pozitivno i da je to dobro. Dobro za tu pacijentkinju, dobro za supruga da vidi, a dobro i za nas. Da se to zaista vidi. Ranije nije ostvareno iz odgovarajućih razloga. Ne bih sad o tome da ne dužim emisiju, međutim, ja sam prenijela direktoru i našem menadžmentu i mislim da ima želja u budućnosti da se to ostvari. Sad je trenutno korona pa je to malo kompleksnije, ali mislim u budućnosti da će zaista, i to prostora imamo, kadra imamo, opreme imamo i mislim da će biti ispunjene želje. Ja se nadam. Evo, kada govorimo i o pregledima i o reproduktivnom zdravlju jedne žene, po vašem mišljenju, koliko jedna žena mora godišnje da dođe i da se pregleda? Pošto nama u praksu kad dođe pacijentke ne dođu po 5-10-15 godina, što nije ni malo pametno ni dobro, zato se dešava što se dešava. Mnogo otkrivanja napredovanih neoprocesa, tumora na maternici, jajnicu i to sve, što nije dobro. Znači, to sve knjige kažu i svi protokoli. Jednom godišnje doći kod ginekologa gdje se porazgovara, dobra anamneza, pola dijagnoze. Porazgovara, zatim se uradi detaljan pregled pod spekulumom i palpatorno, pregled sa papabrisom, znači legatis na adekvatan način, vaginalni cervikalni bris gdje se radi kolposkopija ako je potrebno, može i redovno, može i ako je potrebno, znači nije greška, nije propust, detaljan ultrazvuk abdominalno ili vaginalno, znači to je sasvim jednom godišnje. Ako je papa u redu, sljedeće godine. Međutim, a rekoh, ako su dva papa uzastopna dvojka, znači može i za 3 godine, ali jednom godišnje je dovoljno. S tim što ja uvijek kažem. Ali u međuvremenu, ako su obilne menstruacije duže od 7 dana, javite se. Ako su obilne u 7 dana, javite se. Ako je krvarenje su obično 28 dana plus minus 7. Ako vam se javi prije 3 sedmice, prije 21 dana, to je učestalo, to nije menstruacija. Ako prođe 35 dana, 5 nedjelja, to nije, javite se. Znači, po potrebi javite se ranije. Kod krvarenja pri polnom odnosu, kod krvarenja između menstruacija, kod bolova, vrlo je važno na vrijeme se javiti kad su bolove. Kad se javi pacijent na vrijeme, kad se javi na vrijeme, kad se adekvatno reaguje, dovoljno dugo liječi, nema problema. A ako se ne javi, onda mnoge, da ne kažem, patološka stanja se podvuku. Gospodin Mačimović, došli smo i do kraja naše emisije i za sam kraj, koju bi poruku poslali svim našim građanima?
želim još jednom da ih pozdravim, da im ohrabrim, da kažem sljedeće, da zaista redovno dolaze kod ginekologa, da nema bauka, čak ako im ne odgovara ginekolog svojim pristupom, a ne bi trebalo. Mi trebamo da budemo profesionalni, da budemo humani, da budemo ljudi. Znači da dođu kod ginekologa, da nađu to vrijeme za dolazak, da ih detaljno pogleda i mirne su godinu dana. Ali ako iz nekih razloga nekom ne odgovara, da odlaze kod nekog drugog. Znači, to je jedno, da redovno dolaze na kontrole. Dalje, kada imaju tegobe, da dođu i van tih kontrola, jer na vrijeme kad se otkrije može da se spriječi mnoge komplikacije. Dalje, da imaju povjerenje kad se tiče ginekologije i akušerstva i ove bolnice, direktora menadžmenta, znači dođu na odjeljenje kad su upućeni, da imaju povjerenje u ljekara, da imaju povjerenje u sestre, a mi ćemo s druge strane da uzvratimo svojom stručnošću, svojom humanošću, svojim ljudskim. Znači, bolnica ima opremu, bolnica ima kadar, imaće još i više želju. Znači, da zaista populacija bude zadovoljna i da nam dolazi i ono sve zbog čega se obrati da bude ispunjeno na zadovoljstvo i njih, a sigurno da smo i mi zadovoljni. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala, sve najljepše. A vi, dragi moji, nastavite da pratite portal Moja Bijeljina sa svim novim dešavanjima. Nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji i da smo vam koliko toliko približili način i rad ginekološke ambulante u Bijeljini. I za sam kraj želim da se zahvalim prijateljima i saradnicima našeg portala. Za moj izgled su zaduženi Butik Ops, frizersko-kozmetički salon Mira i studio Borka Misturovića. Ostajte mi dobro, čuvajte se i prijatno.